1 Mizoram Squadron NCC. The aircraft is flown by Wing Commander NCC, commanding officer of 1 Mizoram Squadron NCC, and co-pilot Cadet Senior Under Officer Tail of Tangulam. We are giving a aerial salute to the Honorable Chief Minister of Mizoram, Mizoram. We will take it to Hotan Hotel from Dukne, di baikan Bukdewa, and take it to Mizoram in safety from Dukne. So on the day, do the second last building. We wish you all to enjoy the stadium to the fullest. Thank you. Jai Hind. Ini contingent di sahih somhi pakat ni a flag bearer di lamun tali ani di national lama go tali silver pakat bronze pakat stay da dia ni gold somhi lalu atau di boxing dia ni silver pakat kalau ni Konfidensi itu dia mau konfidensi mengenai mereka dan itu eksplosi yang hanya antara lalu kita hari lalu kita ikut ini yang hari ini sangat tidak lalu itu polisi seperti lalu yang berada di atas kembang aku mau konfidensi kerja di sebenarnya ada terjadi. Konstansi dan Ani Angon Envoy Kopnoi Ani is Kami Angga di Mosong Duangnya Mosong Duang di Northeast 2006 atau 2007 Akani dan Sakani Gold Medalist di Hoki Bola Docu-Films Mizoram lalu diketahui Wenya Orang kerja di kontinjen Zaki Sabhong Mania Anggo Kulihat konstitusi ania anenalehi loden sagala benin aflebir ni zoning tangah ania ani ini takkan bodoh international bronze medal alola tua
anh ấy bút tao nạp anh kalian Mizoram min tuning satu ni contingent hi sa song Việt tàu đi anh ấy Contingent disaster di Kabupaten Serambian Hero Mizoram kini dibuat bersihkan sebagai negara. Lalu kemudian besok Docu-Films konstituensi Polandia, animalai hi Docu Lianaria contingent lah semua pakat aneh. Oh, Docu-Films tengok mereka animalai hi laut India nasai lautin contingent lah semua pakat aneh. Ang flag bearer di po HD level kimani medal la po di state level aja second Mizoram Pro Muay Thai Championship 2012 and more gold medalist di 12 Mizoram Muay Thai Championship 2014 and gold medalist di Northeast level ate gold medal lain national level ate bronze medal ke silver te gold te alau rumah kau ni. Jadi konstitusi Polandia flagship berkini Hero Mizoram ini kak tuan konstitusi ini ya kontingent jadi ini ini tuan Juliana ini ya flag di let's have a side tuan ini let's have again wrestling display national state military championship ada medal kalau dulu tuan ini. I saw not one ten and the Mecca and the lady who bandau Hanani and flag bear he was an Indian incoming Ania was an Indian incoming Commonwealth Taekwondo Championship 2011 and bronze medal Lawato national level gold bronze medal Lawato totally contingent Zapun Papua Andi. Konstituensi Polandia, animalai hi sino wantuan in flag bearer di Lawin Pui Sai Lau ini. Insan hak zatuan sungguh pengan Mizoram State Games akan das kami lalu ke. Itulah yang kontingent jadi sombi patung teh alau kau kami. Also ich mein konstituensi Ania animalai Mizoram Hanani flag bearer lalu ini ani lalu ini judo disciplina national level medal bangsa kalau lalu international level lalu participate untuk bukan ini contingent Zapun sombi masai ani Kamzo na lo kung si Bible na ha kamlo awa kamlo lom zela ang kapit ang
Bernard so ISO is 2 constituency te ania anamala hi pu da pa gomo ro te ni in lecture hi Vanosia Puya Vanosia Puya badminton player ni Mizoram Iron kun sangi son pasaril so pariaka notice alo champion tori contingent hi kapun sangi tahi te ania kutte ni lo long so yang sebagai pembunuh ketika berhubung sama pakai dia menjadi pura pura dia ketika mengharap mereka di Malaysia ini Mizoram awal dan mereka player tapi terakhir orang berhubung kecil adalah bisa disebut sebagai sampai sebenarnya model saklo kecil ini. Also West One Constituency dan lalu mereka anamala hi Rakantua ni Amplekir hi je Lowering ani hi fitness champion 2019 ani contingent hi Zaphum Takhat anne Also West One Constituency sebagai pembunuh kecil constituency ini aman lupa mereka maksimal terbaik aman kita berdoa berdoa selama aman keluar kita aman ada proses lingkungan Mount Everest sangat seru berbagai hari aman Mizoram itu Mount Everest sebenarnya sedikit sebenarnya impiannya ada dua desa karena contingent so yang bisa kita buat ini ada waktu konstitusi sedang berjalan Also West 3 Constituency dan lalu mereka akan berlari di Zai Tanzama adalah Amplekir di Laluan Blue ani Kunsani Soto Kali Studies Open Champion Alonia Thailand Open akan runner up Alonia Kokani Aswanan Gamai contingent sahi Kali Ani Also West 3 sedang berjalan Yes, nama kalian ada satu bulan ada membela ada satu konstitusi yang sebenarnya berjuang MLA kesana sebuah ini lebih langsungnya langsungnya di politik kesini North Asia Eastern India politik bukan sebagai lawan doa di Mizoram bukan pilihan champion kita kalau mereka berkali tapi menjadi sesuatu Also South 2 Constituency dan lalu mereka anamala hi Poland Swan Company Amplekir di lalu Arab China National Snooker Champion ni contingent di sahi som di Pathum Anni constituency tempo ang joven na ano na ko at mo ini pleasure hi mangailangan sa ni ani mangailangan sa ni World High Display National Championship Tour asal na kita ni World Level ano dito ani contingent sa ani
Kita membuat ini konstruksi tehnya. Anda lagi Pangoi. Kita ini harus semua harus semua yang wrestling disiplin. State level championship, gold medal in national championship in bronze. Kalau contingent is sungguh berani. Konstitusi tidak perlu itu. Semua masalah membuat mereka bicara konstitusi hari yang ada itu melihat lebih lebih hari yang lebih kalau diskusi kita membuat kita semua berdoa national senior championship gold medal oleh berbuat Kemudian dengan semua pengalaman ini bisa konsekuensinya adalah seorang ini. Februari ini. Untuk mengenai sampai mau konstruksi teknik, anda lagi Docu-Films ini. Blackbeard di Golden Tengah hari kumsangat sebuah sebuah takkan state games Buan Akanin Gold mulai sangat Soviet tengah hari state games Buan Akan Gold kalau nak berkah contingent bagi sempurna perubahan yang penting untuk ya. Sampai konstitusi sebagai anda betul. Untuk pelaksanaan yang dengan segera hidup Jepang konstitusi kan kedua menjadi memang kebiri lalu silam World Taekwondo Federation Black Belt adalah international player ini national ranking ini kok notice orang yang lebih komen tak kalau itu ini contingent jadi Mizoram pasal ini kita ini jadi semua pasal ini sebagai betul Orang sonin istri kue konstruksi dan amal mereka ada melodi kurang moya ane. Aflek here di lalu kinangan ya sampai so Nordic Wrestling Championship bahani gold medalist ya contingent di sentuhan tengah ane. Tulah termalu ini di istri kue konstruksi dan ane. Esse constitusi sebagai betul. Ada pasal agora ele tinha muita mais do que esse constitusi dia adalah constitusi adalah national senior taekwondo lebih gold oleh Docu-Films Malaysia. Jadi konstitusi dia adalah seorang sebagai nama betul. Oh, atau dia itu so kurikulum konstruksi teh amun lang ya. Ada melahi engineering rumah alia. Aflek here he lost Wazeli Sailawani. Ani here national again Wushu akanin go katumla Mizoram talau humotone. Contingent is semua katumman yang kubeng dalam mereka. sebagai betul. Flexing working again langsung dengan kayak mereka.
Ania, Lager, Vampire, Sake, Ania, Mohammedan player, Ani. Contingent from Jackie, Ani, John Kugo, Contingent Sike, and the Buddha, Katsura, and the Mizoram, and the Mizoram. Constituency ke hambang ng Pennsylvania, anan na hi Dr. Arnold Hangliana, ni flip here hi Joseph Banal Shoya, aniya Joseph Banal Shoya hi footballer aniya, AIFF tempa nain India ramai bangsa Germany, Spain, Iran, Australia, South Africa ke alam feswat ya, tunanya etike club akhirnya kali berperbedaan lawan Zealand. So we will go to Sike, and we'll see what we will do. Nunglay is hanggang lang kaya ada nalay di logo matulsong aniya black bear di vandal teka aniya ani ringo di game sa kani Mizoram tango patunay alawhan to ni contingent za samriyat pakhat anne Nunglay is constituency ke Ingoya sila Mizoram. Nunglay sau takon lang vele nunglay sau constituency ke anggon lang vele ya ane vele hi Dr. Patsunga Dr. K Patsunga ni next year hi lo biak suala ra te ania lo biak suala ra te hi ane academic discipline kani shot put the discuss for te medal lo la to contingent hi za som tua pathum anne Constituency Black Anthony Kedua Mizoram ini sebagai pembangun Jawa dan Mizoram. Anda bahagian Black Anthony Kedua Mizoram ini orang constituency ke Anda contingent Soviet baru Anda memiliki Mizoram keuangan ini orang constituency ke Anda Jawa sebagai pembangun Tuan Nason West Woodway Constituency ke andon lang lea anolong sewa ane belahi miharkan tinjak ma ane ya contingent hi samriat pariat ane West Constituency Longklai Western Hadong Sulia Longklai Western Constituency ane melehi sin William Singam ane ya
contingent hi za paruk anne long fly west step put banging lo lo ne ta Emele focus ruan di Siaha constituency te anong bukera anemele hi dakote do suani in ang flipper hi mausom ki mahari hi mausom ki mahi atadi display macam Mizoram atadi open aizol simpara te gold medal lain das ati yang mante halo ko kokale siaha constituency te anong chu Atunong pera berbukti kalang konstituensi teh ania dengan menulung jodohnya ania titi robo ania robo hi Richard HD Lokansya ania robo chess tournament champion ani kalang konstituensi teh pun kau teh ania atunong pera kalang teh ania udahnya kontingent langsung dari pangkat anong ini. Richard HD Lokansya Revolution Champion constituency from Lee Academy Melbourne tak contingent ka anbay sangsari tadi somna anne Pagplayers dong chung te sibay kandugan de sewa kanlolong sewa ni Women's Team sa hiyan
2019 di lalu suatu FIFA loro kubur sana kemudian tuh kensiare Filipina pun sang so perga engko di se ang kensin kan ma ison zelangu Filipina pun sang so le pelia Krista Yesus kemudian sulam posan Loman huturin tiang sin lam su kupan kau ani. Orang kon kanabung kuasa sumhi palile sumhi pasaria ihian kan mua. Inflasi khoda su anzain anzana. Nimasela pakhat sabin loman amutin ti inker bendi. Inmuti nan sutiang takin kan ru. Delin inflasi ngata desuan abeka piang su. Engkima ani sum tin ani sumin lalu pum Bible ahian lalu pum de mun sport gelo pui takalo hotin sel teriturin sum kole koran hote po itong try pui zelago dan rama isu aloro pui berosek programa no tel he program gun simtu le gun ti ho simtu kan siam di om tak tak te Masain, Wina, kalau orang Jawa, tuna kerja tongkan Mizoram State Games 2019 di pemerintah keting program umlongua organisasinya dan MLA Zaom Takten Anmani constituency atama in fiamni te kui komin te program hian an ron tela Mizoram State Games a ho din thina turle kan sports person tena ma an so thina turatan kan an lai man la a ni hi Mizoram le Mizoram ku tetana hilo om ni in when ya hian yang cuma lampu saya juga tak pucaman ni bukan kalau zaman tak ancik ni cari muka zaman sana ang kuazam jika ancik ni cari zaman tak puton dia tu lupa le speaker zaman tak ke ni cari zaman tak le MLA zaman tak ke official le infiam ni le Kawina Sergei from Nahuna Local Song Te, Amasan to Baker Bookua, when they took more Sergei Sunday, he a sports minister company, I mean, family, the I or to say that in family zone, some the I or in and some party, the chief minister Tua, Sergei Sunday from the Taka Bagin. So Asian Games are Taekwondo and gold medalist Latte, welcome one clear band with the near local car, Singapore. Đầu tiên sẽ làm quay nó làm tất cả các chuyện đó của thành phố kìa. Thì khác còn chơi nữa thì sáng nay anh làm bàn xưa Asian Games sao tất cả số phiếu từ bên điều sáng anh bàn này cái phần số đối chứ mà những cái mỗi tập lệ in MLA thế mình đúng tất cả có sắp số phiếu của công ty xí à. East Bengal zama kau kata kelapa hianin kumsari omin sahi pasari kanin sagua kar lama kana isuana goa lama season khat aman hui kau kata lama kon kir le ni la chan himi hi khozo dar ngon ve an chena kumsang ki pare changin weight lifting a kher chana ani kuma chang hian Mizoram ayo atel chana Mizoram I hope na sakura changin medal dong halin national junior bronze medal dong hala hemi ho hian senior national el chuzong halin gold medal pahila silver medal pahila in national games sahi pa flag chuột ho lai hian mi kui ke kan chut na kan do ding vek donia
ini saya untuk Mizoram dengan Kublone. Ini vai in ci bai kabu kacau. Mizoram State Games kan nei nari toi ima tura kuntam tak lua kanan sun zoma ahudda aro puijia athadda kan hudong cha ani pakharna chuan State Games nei thei state kan ni hi alua he kan state nei natana aman kan pekte asanga chuwangin hi ahlut nahi midang State Games nei tina an state nei naman an pe tam takte aya lubi state in game an yen adot lia chuan arei tulaka mu chu Mizoram hi Indian state in tun tur siama mathuai tu kong chitin ringa kan niin ka hiya tuna pu yen kong tam taka mathuai na kan leya Indian ma Christian na sa khuana pedara ma kan huai nala India mar chaka tong tam taka ma kan huaya development ma huai kan tum meka tin jul wa chuan he Mizoram hian India ramen ton turin sport apo kong si hang rama ma huai na kan nei toa chu wangin voina po chu thin lung nei chung chuan mitang te zup nual suat te mo zup de unai mo lei lovin unau te anga enin Mizoram hi spota mathuai thei turin pathian mal somna kan donga chakna pathian in min penga magan fuai dor ki real ring chungin he State Games si real rule thilung zongin kan hong ta ki kan puange alona Go for the
Come here.
Tell me what you working with. Oh, Felifana.